bismillahi irrahmani irrahim darsu capanɗe joyi e jeetataɓo on nooga e gooɓe on e nder kasu subaate on kan hiɗen sengoɗiral capanɗe jeɗɗe ɗiɗi yo Allah hawrni e sawaba way gaalu aydan ɓeeɗo sirkeeɗe hiɓe wiyane kadi ɓe wonɓe wiide mo wii la ilaha illallah tawi mo anndi darngal no woodi haray ko julɗo heeferɗata ɓe hino wiyane alladina ɓen qaala allahu fihim ɓe Allah daali fi muɗum ɓe ɓe Allah ɓangini fi mum ko alqur'ana ko simore tawbate wonde yahalifuna billahi hiɓe wonira Allah ma qaalu ɓe wowlaali ko ɓe wowli kon wala gadi gom ɗi qaalu ɓe wowliile kalimatal kufri konngol heeferaku wa kafaru ɓe heeferɗi baada islamihim ɓaawo jebbilagol maɓɓe jooni an musidɗo julɗo tawhidiyankojo yewti o neɗɗo sirkowo wi'amo ama sami'ita e ananaali annallano Allah kaffarahum o heeferɗini ɓeeɗo bi kalimatin sabu konngol ma a kawnihim wondude e laatagol maɓɓele fi zamani rasulillahi sallllahu alih w sallam ko e jamanu laaɗo wuɓɓe woni Allah wi ko ɓe heeferaɓe wondude ko e jamanu laaɗo e tanne laaɗo ɓe woni yujahiduna hiɓe tinno waɗa jihaadi ma'ahu e feene laaɗo wa yusalluna ma'ahu hiɓe juula feene laaɗo wa yuzakkuna hiɓe itta zakka wa yahujjuna hiɓe hajja wa yuwahhiduna hiɓe wowtindina Allah wa kadhalika ko wonani kadi alladina ɓen qala allahu fihim ɓe Allah daali fi muɗum ul wi'u abillahi e ko Allah wa ayatihi e ayaji Allah ɗen wa rasulihi e nelaɗo makko on kuntum woni ko laati ɗon tastahzi'una hiɗon jalkita la ta'tadiru wata on gantino few qad kafartum ba'da imanikum gomɓi on heeferɗi ɓaawo gomɗinal mon ngal on heeferɗi fa haula'i alladina ko ɓe woni ɓen sarraha allahu ɓe Allah laɓɓini pos annahum wonde kamɓe kafaruɓe heeferɗi ba'da imani ɓaawo gomɗinal maɓɓe Allah yiɓe heeferɗi la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum na ɗum Allah daali ko ɗum wahum ɓeele ma'a rasulillahi sallllahu alih w sallam hiɓe wondi e nelaɗo Allah fi gazwati tabuk e nder hare ɗen tabuk ɗaalu ɓe wowli kalimatan konngol zakaru ngal ɓe janti tigi annahum no kamɓe qaaluha ko ɓe wowlirno konngol ngol ala wajhil madhi ko e mbaadi ko e jeeso campi ko e mbaadi campi ɓe wowlirnongol wona sooɓe fata ammal taski haadi subhata oɗo jiiɓayi wayya ɗum ɗawɗum konngol maɓɓe tukaffiruna almuslimina wonon iɗon heefirna julɓe unasan yimɓe yashaduna an la ilaha illa llahu yimɓe seediɓe wonde ala refede ko hina Allah wa yusalluna hiɓe juula wa yasumuna ɗe hoore en ɗo wiya ɓen ko heeferaɓe wonon on faama mi wonɓe wiiɓe ɗum yoɓe taski ɗum ɗo est ce que ɓeeɗaare ala julde ɓe Allah wiɗo ko ɓe heeferaɓe haɗe ɓe ala juulude ɓe alano wiide la ilaha illa llahu ɓe alano horude hiɓe horude ka ɓe alano wadde jihaadi hiɓe wadde jihaadi kono ɓe heeferɗi summa ta'ammal tasko moƴƴa jawaba ha jawabu e mum on kadi ɗo réponde mum on tasko moƴƴa ɗe aya jewolade ɗo fa innahu no o jababu e ɗo noon min anfa'i no jeeya ko ɓuri nafude ma fi hadihi l awraqi ko nder ɗiɗo ɗeri matini din e nder kasu subahat on awa ko ɗi oɗo réponde ɓuri nafude c'est pourquoi ko o jiiɓa e maɓɓe ɗo ɓuri jiiɓade kadi yala hawde sahaba ɗo wonde dara fi darton juutali fi ha e yewtere ne yuɓɓodiri joni karma komin maaki wa yuqalu aydan hino wi'e kadi alladina ɗen qala allahu fihim ɓe Allah daali fi muɗum yahalifuna billahi ɓe wondire Allah ma qaalu ɓe wowlaali wala gadi gom ɓi qaalu ɓe wowliile kalimatal kufri konngol heeferaku wa kafaru ɓe heeferɗi ba'da islamihim ɓaawo jebbilagol maɓɓe ama sami'ta e ananaali allahu kaffarahum wonde Allah heeferɗiniɓe bi kalimatin sabu konngol gootol ma a kawnihim wondude laatagol maɓɓe le fi zamani rasulillahi sallllahu alih w sallam ko e jamanu nelaaɗo Allah ɓe woni wa yujahiduna ma'ahu hiɓe waɗa jihaade e fee nelaaɗo wa yusalluna hiɓe juula wa yuzakkuna hiɓe itta zakka wa yahujjuna hiɓe hajja wa yuwahhiduna hiɓe wowtindina Allah
wa kadhalika alladina ko wonno ɗen kadi ko wonni kadi ɓen qala allahu fihim ɓe allah daali fi muɗum qul wi'u abillahi eko allah wa ayatihi e ayeje allah ɗen wa rasulihi e nelaɗo allah on kuntum woni ko laatiɗon tastahzi'una hiɗon jala la ta'tadiru wata on gantino kadi kafartum gonɗi on heferɗi ba'da imanikum ɓaawo gomɗinal mon fa haulai alladina ko ɓe woni ɓen sarraha llahu ɓe allah laɓɓin fihi e maɓɓe annahum no kamɓe kafaruɓe heferɗi ba'da imanihim ɓaawo gomɗinal maɓɓe wa hum kamɓele ma rasulillahi sallllahu alih sallam hiɓe wonde e nelaɗo fi gazwati tabuki kahare tabuki ɓaalu ɓe wi kalimatan konngol kafarungal ɓe yeddi dakarungol ɓe janti annon no kamɓe ɓaalu ha ɓe wowlingol ala wajhil mashi e hoore mbaadi campi fata ammal tafti haadi subahi oɗo juɓaye wahiya on juɓaye gawdugo konnguɗi maɓɓe to kaffiruna minal muslimina hiɗon heeferɗina immorde e julɓe ɓen anndi o matnude ndeɗano falji moƴƴa noon en yeyi piiji goo toon nde mbiɗa jannga laawol aranoon e mi jannga laawol ɗum harno seedi ko no watta ɗum ko windande defte ɗen seedi wono ɗo ko tukaffiruna minal muslimina hiɗon feefirna immorde e julɓe ɓen unaatan yimɓe yashhaduna seediiɓe an la ilaha illa llahu wonde ala rewetede koyne allah wa yusalluna ɓe juula wa yasumuna ɓe huura soora summa ritta ammal tafti jawaba ha jababu e mum on fa innahu no ɗum ɗo min anfa ene jeeya ko ɓuri nafude ma fi hadi l awraq e kone nder ɗiɗo ɗeri e haray kalma ko men Muhammad bun Salihu al Uthaymin ɓe maaki ɓeɗo heferaɓe wa yuqalu aidan ay alladina qalla fihi yalifuna billahi ma qalu ila akhir al aya hada jawabun sabi'un madmunuhu waqa'atani oɗo jababuye woni jababuye jeɗɗaɓon oɗo jababuye moftande mum nden ko piiji ɗiɗi ara nun ɗum ko wonde allah towɗo on ñaawi heferɗugol naafiqiiɓe ɓen naafiqiiɓe wollunoɓe konngol heferaku wondude e tay noon wondude le ɓe wowliɓe ngol ɗo konngol ɓe laatino hiɓe wondi e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe juula hiɓe itta zakka hiɓe hajja hiɓe waɗa jihaadi hiɓe wotiɗina allah ɓa tun tawi ɓe wooli konngol wonde ko honno nelaaɗo foolirta ɓeeɗo yimɓe ɓeeɗo yimɓe wonɓe ɗum ko ɓa fokkitama jihaadi woɓɓe maɓɓe ko honno nelaaɗo yonno o wiyata en foolay ɓe portoɓe subaɓe ɗin konngol e wolno ɓen naafiqiɓe ɓe jalkiti nelaaɗo e heferɗi sabu ɗum ɗimmon ɗum wonde ko ñaawugol heeferaku naafiqiɓe ɓen jalnoɓe allah e ayeje makko ɗen e nelaaɗo makko on nokku kañum naafiqi ɓen kaɓe wiino mara ayna misla qur'ana haulai argab butunan wala akdab alsunan wala ajban inda liqai min yi'aade sifa ɓe janngayɓe amen ɓe janngayɓe amen min yi'aade sifa ɓe ko ɓuri werɗude deedi ko ɓuri weeɗude ɓuri ɓe ɓuri femde ɗen ɓe hewtitiiɓe ɓuri hulde saanga fotta a jiyaade ɓuri ɓe ɓuri ɓewli weedu tawi ko ɓe faandi ko nelaaɗo allah on sallallah sallam e wondiɓɓe makko ɓen ko on so allah jippini qul abillahi e ko allah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'una ko ɗum won laatuɗi ɗon jala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ɗum ko ɓaanelaaɗo noddiiɓe ɓe lannditaama ɓe wi o minen hari koye sama kala men wonnoo nelaaɗo hari koye campi men wonnoo allah ñaawi heeferɗugol maɓɓe wondude e imanu maɓɓe ɓe janti wondude kadi koye sama kala ɓe wonnoo ɓe woolaare e hoore sooɓe wondude ɓe juulay ɓe hooray ɓe ittay jakka ɓe so fof ko nande ɗum donc oɗo jaababuye ɓuri nafude nder jaababuyeji ɗi yo Allah hawnge sawaba ɗo kadi ɓe mbaraɗo fewde ɗo
nde tawno faamum ala heɓade moƴƴo firki Allah ɓeyden en fof faamu wallahu alam